Ljudi, idemo da trasiramo stazu. Imam osjećaj kao da će 6 do 5 da mi se raspadne od ovog kamenja. Evo. Evo ovako se obeležava. Jedna stvar, nemojte da mislite da je žuta staza zbog žute trake, nego nemamo struku pa obeležavamo sa žutom. Lagana je vožnja, evo, kao što možete i da vidite. Ništa specijalno, stvarno. Ovaj deo me strašno podsjeća na Golubac, evo ovako me na Golubcu. I možda još bolji pogled.
Jel si poneo šrafciger?